Inimse Kofi Adoma wani one ye former president His Excellency John Dramani Mahama kasa. One ye president ye Kofi so akasa, former president so akasa. Ajekum Kofi so akasa. One mpanyimfo ne titiw na bebri na ide akasa. Ena adwuma na wo ye no. Politicians ne won sema a omo pese Kofi Adoma wani ka because there are stories bi wa Kofi Adoma wani e de beto eya ekotia wo mo. Eye no krekura no ekotia wo because eyesa na is making the government unpopular. Now the main question here is a day na be mani pabonfuo bi akwakwa attack Kofi Adoma wani so omo pese omo kuno. Miracle ho asem ni ntia. Asem bi akoka no radio station so ni so oka. Ana politicians na unse Kofi Adoma wani e kan asem bi omo mpe. My God. Nyanya ode. Milia. Omo bumi. Wa mu na bu. The brain na ye kwa. Okay. Sense so mtoma mi no omo san to omo bi fufuro. Ma boka hunu. Omo de adwuma di. Omo de dimi. Na so wa so ode. Oh, Milia. Me no wa father for so many years. You catch us so here bibia. Wo mama ni e na me die ni huma o. Asase. Woni Saladin Company Limited. I want sase e wo Ghana ha ba bia. Insase de wa to apete Ghana ha. And on sase e wo Jerusalem that is ebe afienya. Sanso na akatapo e wo pokwase. Sanso odumase nie dodowa e na dentra e ye kaswa. Asase no education free bro ni bese entokwa bia ni ho. Then get down kra no say ukuta car. Now we pass us. I'm sure car no one. No mama car one. Oh, you don't mean it. There's some gas in the emergency. Oh, no, no, them. Oh, Milia. Oh, Milia, the patch of my come down. One patch of the patch of my come down. Me no for me mo akwa aha too much G8. Aya Kofi Adoma wani na no enipa bonfo kwoto share ne so. Etwitwa no bu na nkanyame anya adom a wode tai share no di petrol egu no so ahye no se bone ben no waye. Kofi Adoma still na odaso eda ayaresabia. Na me no ka say eye na yere miracle Adoma e dia beto ni page so a wo hwe Kofi Adoma a oda ho na ya hye ni pop ene ni say ya manage ni nyina e dia na chese bro ni dia ya bu ni papa pa yi ma Kofi apira na anya na se no ho beto no a kura betwitwa Kofi ono so na Kofi a wayi ni ho Kofi says the skin na asesa ama wayo obroni a ya twitwa no ni kuro wo ye ne den ewuda na eno ana picture ya eya ne yira Adoma ebe posti ye na o caption say eye ni kunu o wish no speedy eye recovery no e ga na fodo do na e na atwe ne sre eni abasa say mami wadi nkola sam miracle na nya wo ne yeso ye nyansani enya wo na ye virtuous woman na ade na wo yesa wonim se wukunu say amanfo peno akunu amwaye wanted e woni pa bonfo nsem na wasan dia beto abonten so amoma hu se bro na wabuno nya dia wagu no da so etiase a na che say wa nya de kra amanfo commenter wo posti ye e wo picture no asie ebine we aye rapper wo twe or say it's not everything that you are posted to post on social media Facebook. Try to private. Ne bro for trying no sa na maka no. Try to private. And nyame na make kind sa. Eno enkoso a na eye abrante ba ko a ono so ni din. Ene eye Bismarck. Ono so speedy recovery. Sanso na eye Elizabeth Smith. And so said, when the enemy shall rise like a storm, may the Lord lift up a higher standard against them. Na almost ne dia wode ma Kofi Adoma eno ne fans ni bi edie eno no. Na yebeka ya avrantie bi a owo TikTok ye friend Peter Anoche. Ono so ababeka nsem bi ede afa eye Kofi na kwanhia wonya ye enipa dodo na eka ho asem we so oya politician we so oya attack we so ne yere dada woja no na wakofa miracle ono a ebisisi man dodo na Kofi ni wo ma deda no wafafafa wo mo omo no ma ye Kofi sa enu ti se huja yo bia ma me presio bi obia important obia boa wo wo life mu bia na oni obia dada moment na ankanya wo be ma pra gina so ma wo fa mu edibuye mozu puche wo ma bibi de ya wo na no na nam so Peter Anoche so de ababetudwa na ye tie
ade na wode baye no emra afeti ha Kofi Adoma woni adwuma na woye no ano odin pa ena ye political game politicians ne ani won ho ebra na Kofi Adoma woni eye adwuma ewo multimedia Adom no na eye different stories ena Kofi Adoma woni ka sabe no kasa pampa so ena Kofi Adoma woni ekasa na the stories ni ye different unya akwanya interview mampanyifo ni bebre yinim se Kofi Adoma woni one ye former president His Excellency John Dramani Mahama kasa one ye president ye Kufuor so akasa former president so akasa Ajekum Kufuor so akasa one mpanyifo ni titiw na bebre na ide akasa ena adwuma na woye no politicians ne won sem a omo pese Kofi Adoma woni ka because there are stories bi wa Kofi Adoma woni e de beto ekotia wo mu eye no krekura no ekotia wo because esa na is making the government unpopular. It's now the main question here is a day na be mani pabonfuo bi akwakwa attack Kofi Adoma woni so omo pese omo kuno miracle ho asem ni ntia asem bi akoka no radio station so ni so oka ana politicians na nwuse Kofi Adoma woni e kan asem bi omo mpe a day na this ade na beba me ka wasem bi wa on Captain Smart no ni Kofi Adoma woni ana ye adwuma no mu nyina ye adwuma NGTV no si nyina ni si omo panyini de kwaku otin susu de mostly ni de obi anu se oben MPP for pa me twa adwin na si bibi so me pese me politicize everything na pese wote ne ma bi ase etin sembi wa Kofi Adoma woni be kan wo Angel TV a emwa emfavor eye kwaku otin a ono ankasa ye ne dia no because onim se be ko atia MPP ye no problem now se kwete se miracle nti eno obi akwa attack no nipa bonfo na wudifuo bi be na be kwa attack Kofi Adoma woni ewo miracle ho se die nti se yenku Kofi Adoma woni na nipa ne nyade afedwini ne be bi hu ko akiri Kofi Adoma woni na nkasa so nsem obeka se threat wo no so no e die ne de threat ni ba Kofi Adoma woni so nema ben na Kofi Adoma woni oya ofi se threat ba no so Kofi Adoma woni o ka manfo wonsem o interview amanfo o ka politicians wonsem o try se o so di nu no beka owurawura mu di nsem bi ba abonten eti nipa bonfo ben ne betimi aye ka Kofi Adoma woni bomone politicians anana dofo ena di ntusunti ena Kofi Adoma woni edi na busuafo sie obi abetimi keep in privacy there's no problem but there's a reason behind ade bi obi aye now yegusu aye hwehwimu ahwese ede pote ena di Kofi Adoma woni attack ne ba na hwan mo enso na hihya ase minya information na me de bebro live opita no TV makani yen acho usu ya hwi ahaye Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise ye de kunja papa nko na ye de se ope ekunja papa abla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise ye wa kunja bia wa ha kunja bia ope bia Egypt ekunja Germany ekunja Italy ekunja bia de bia onim se ye kunja papa no e na Isaac Nana Obiri Yeboah o de le wit o hwa kunja amesimu na wangasa o hwa kunja we Egypt enye China de ni Egypt akunja odi ehwe bia no kwa se de bia nete e bia papa every Egypt a de aba we ye de ma etufo bo ekunja bia ope wasase we so na Obiri Yeboah nko na betuma mo China ekunja pe na ye ni bi but ekunja bia country bia ekunja ope no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi se ekunja ope se ye ntumi enya ma wa bla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise e wa be kan free pipe junction ho na usane first round second round no Isaac Nana Obiri Yeboah Furniture Enterprise ewo ho se o pese oni Nana Obiri Yeboah din kita ho bia fresh 0558 78 2268 anase 0277 tie no mani 0277 469933 ekunja bia ope no Isaac Nana Obiri Yeboah no ntunchia se ope kunja we enene mpa seka normal no frɛ normal no Isaac Nana Obiri Yeboah be ma we kunja we enene mpa ekunja bia wa ha bia ope enene mpa seka Nana Isaac Obiri Yeboah nko na ebetumi ama obi ewo Ghana ha Peter Noche enso de no de ababetu dwayi obo kyeremu anatese Kofi Adoma ewo multimedia no oni nipa dodo na ye adwuma oni nipa dodo na ye interview na so sata no na kyese amanfo ani emma ne ho so oyobia ensem twa adwuma wo ye ni ye na adwuma hote na so ohwe baabi asese wo akeka kona na kyese okeka akọ ebunu mu ehu ya yehu Captain Smart Crown na baba be ye adwuma ewo Angel na no na nam so asese captain every ho
and smart yen wo enjo no ofiri ho ko ye Kofi Adoma na aba be ho na se abrantie nsem a wo kan dan no wo pa kire ensem be no pesa o kan abebu be no kan dia kire Ghana for wo no ni mu ezanza osis politicians do na Kofi eni omo aye adwuma no obia eni ho no mu asa time o multimedia no yetimi eye ne sa na wa be pie mo angel na e kan ya se bibi ekrem yasi sa wotwe bibi wo soro na se ma ya na che se ade bia somu wo ho no mu a e wasa wo hwehwe na uyi sa ade no efiri ho eno ti Kofi ye very very careful baby a wo kika ko emu ohun se nyame ya wado ma ho atọ na wa ba bie ma ba ba ye wadwuma no wa nkrofo a wo be kan o masam ene o ma wo kan o masam na ba ba ye wadwen se obi ade na abeka wa kan wo eye angel a ene o be kwa kotena Kofi TV so no wa kan no wa grant interview ahodo e wo channel no so na ade asopa nkrofo aka nkrofo nse bagu nkrofo ni mwase dia na we ye very careful e ti san so e be hia se Kofi Adoma obenya bodyguard obenya eye obi a wo bebo ne ho ba ohia bambofo baby obego bia na 24/7 na say Ghana for say na esa dia offer miracle Adoma ana musi de eno de emfa miracle say miracle pai ba wa bo nyina ntimi amu Kofi de ntimi aye Kofi say dia na de Kofi ohu say na miracle e na ye ni bibia enya miracle e na obekaba no all the time na say na ensem wo kan de fa miracle ho no ohu say enyema bi wo ho no mu a miracle o ntimi enye mfa ma no onyi obi emu aye sa ne ma no e de ama no na me kai wo say you all the social media platforms to follow yen na e like na e share media any empress and mema nyina kechi ba ko pe won subscribe yen so a na wa ye sa e de ama me makra in the light of his word what a glory he sheds. It is only when we are well, strong, and alive that we can extend helping hands to families and friends. Have you been battling illness for so long, going through marital problems, financial setbacks, made requests from people, and have been filled burdened? It is time to seek the face of the Lord and Prophet Dr. Abednego, the General Overseer of the Kingdom of God Ministry Prayer Camp. Surely the Lord God does nothing unless He reveals His secret to His servant, the prophets. Call Prophet Dr. Abednego on 0208-599576 or 0278-977215 or visit us at Kingdom of God Ministry Prayer Camp at Nsawam Otwase. Meeting days every Wednesday, Fridays, and Sundays. In